Ehum Ehum konglong Khatkhati checking po salong Raikom saikhi arideng kachingnang pon. Lason si nipai si busi ka chiklo Khatkhati police station ke parlo Khatkhati check po salong naka checking do bomhot Ehum atrak Manipur pen Guwahati Jorobad an kedamji pupen checking bomhot segun abeng beng trokeb long pon loklo. Labang so segun ador market along Jorla pen lak hokep an baklong ji pusi birta tok bomahot nang pachinido. Lapen kachingnang check truck bearing number UP65HT3537 pusi pangthekpon. Lapen labang so gari pen kachingnang dun bang hinya bang puamen laki Satis Sukla SO Dines Sukla arong UP lapen Aksai Chohan arong laki Hojai district Assam pusi nang pachinido. Bokajan penili tuma pherangke Muhiram Tero nang kilo Berta News Report Public TV Karbi Anglong.